Microsoft svakako jeste prepoznatljiv svojim korisnicima, to sigurno dokazuje to što smo mi ovde, znači na sajmu. A što se tiče Microsofta, mi smo ovih 15 minuta prezentacije probali da iskoristimo da prezentujemo naš najveći brend sigurno, a to je Windows. Ove godine, kao što i sami znate, januara meseca je na potrošačkom sajmu elektronike u Las Vegasu i najavljena beta verzija ovog operativnog sistema. Kao što samo ime i kaže, to je beta verzija, znači da nije završena i savršena verzija. U procesu je testiranja, tako da svi korisnici mogu i preporučuju da daju svoj, tako reći, feedback kako bi full verzija ili finalna verzija bila onako kako svi želimo. Što se tiče unapređenja u odnosu na prethodne verzije, bitno je da se kaže da sva unapređenja koje vi ste sa sobom donela će isto tako biti zadržana u ovom operativnom sistemu. Mogu da izdvojim par stvari koje su nove. User interface je izmenjen, možda je najveće unapređenje ili izmenu doživeo taskbar, tako što je uvećan i moguće je vrlo jednostavno uz pomoć prečica koje postoje u taskbaru videti aplikacije koje su trenutno aktivne kao i one koje najčešće koristite. Vrlo jednostavno pomeranjem kursora miša se vidi proces aplikacije koje trenutno postoji. Bitno je da se kaže da Windows 7 će imati sa sobom, odnosno u sebi već Internet Explorer 8, koji znate da je sada trenutno takođe u beta verziji. I on će sigurno obezbediti mnogo brže i lakše surfovanje internetom. Poznati su akceleratori koji omogućavaju lakše surfovanje, da ne morate da idete s jedne stranice na drugu i slično. Windows Live neće biti deo Windowsa 7, on će moći besplatno da se downloaduje i ono što je interesantno za nas ovde u Srbiji jeste da od ove godine prvi put je Windows Live na srpskom jeziku. Naravno da će kao i kod edicije Viste, odnosno prethodnih operativnih sistema, i Windows 7 biti na srpskom jeziku i ćirilici i latinici. Ovom prilikom pozivam sve gledaoci Kursora pa i šire da posete Microsoftov sajt i prijave se za testiranje srpske verzije Windowsa. Radi se o testiranju prevoda srpskog jezika, čime ćete omogućiti da konačna verzija bude onako kako svi naravno želimo. Microsoft je pokušao, odnosno sa određenim brojem DVD medija je korisnicima, novinarima, partnerima ustupio beta verzije, tako da mogu da daju svoje feedback. Inače, na Microsoft sajtu se on može downloadovati još uvijek.